زخون انگراری ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب نچیڑی زخون انگراری ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب نچیڑی ژوند تل د غیرت کوم زیم غیرتی سړی زیم غیرتی سړی ژوند تل د غیرت کوم زیم غیرتی سړی زیم غیرتی سړی زیو ننګیالی ما سرب نچیڑی زیو ننګیالی ما سرب نچیڑی ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب نچیڑی زخون انگراری ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب نچیڑی زخون انگراری ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب نچیڑی زخون انگراری ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب نچیڑی غیر نہیں چانکم غیر دیو اللہ څخه غیر دیو اللہ څخه غیر نہیں چانکم غیر دیو اللہ څخه غیر دیو اللہ څخه تاسی شدل ما سرب نچیڑی تاسی شدل ما سرب نچیڑی ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب نچیڑی زخون انگراری ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب نچیڑی زخون انگراری ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب نچیڑی زخون انگراری ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب نچیڑی ژوند شریعت خو مینا الفت خو مینا الفت خو ژوند شریعت خو مینا الفت خو مینا الفت خو دښمن دښمن لرا غزی ما سرب نچیڑی دښمن لرا غزی ما سرب نچیڑی ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب نچیڑی زخون انگراری ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب نچیڑی زخون انگراری ما سرب نچیڑی خوی کی خزمری ما سرب
بنچړي کوئی کی خوز مریم ما سره بنچړي زخون نګراریم ما سره بنچړي کوئی کی خوز مریم ما سره بنچړي کوئی کی خوز مریم ما سره بنچړي ما پپی جنی یانا هاشمی عثمان یما هاشمی عثمان یما ما پپی جنی یانا هاشمی عثمان یما هاشمی عثمان یما گورا خو گیاڑے یما ما سره بنچړي گورا خو گیاڑے یما ما سره بنچړي کوئی کی خوز مریم ما سره بنچړي زخون نګراریم ما سره بنچړي کوئی کی خوز مریم ما سره بنچړي کوئی کی خوز مریم ما سره بنچړي زخون نګراریم ما سره بنچړي کوئی کی خوز مریم ما سره بنچړي کوئی کی خوز مریم ما سره بنچړي زخون نګراریم ما سره بنچړي کوئی کی خوز مریم ما سره بنچړي کوئی کی خوز مریم ما سره بنچړي زخون نګراریم ما سره بنچړي کوئی کی خوز مریم ما سره بنچړي کوئی کی خوز مریم ما سره بنچړي زخون نګراریم ما سره بنچړي کوئی کی خوز مریم ما سره بنچړي کوئی کی خوز مریم ما سره بنچړي आवाज د ډاکټر عثمان هاشمي او ریکارډینګ سټوډیو شهید عادل اسلامي ریکارډینګ ډیجیټل سټوډیو ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ وزیر اړیکه 0